Iyo, kikwa jomai kami panitia seksi liturgi sia Dewan Stasi umat Santo Andreas Tamuan ikua salama si tamu pai masih lupa kaboro masake si Bayolindo lante luba apa mawai mata na lambi matuna tu dari nai menomba solanasang pasambayangan ni pemerintahan nai di siluta tomatuanta nene tu di kaboro isa mangka kaboro iki Magdalena Ruse sola Ampentinus Rante di padeno paan itu membomeretanna antari pamelopong matua lan karatuan suruga ya lempan mamasena pong matua lako kita solanasang la abi lako keluarga sampai batang lembang inde kaatuan sunga tu mulai nina malambi saya lako totemo Buddha makamban tu rara buku tang si piaderan turampo pamatasak kesimpulan rara buku yang to masih na pong matua tu tontong payan la abi palako kita solanasang tu menjoren lante makaren totemo ya walaupun dikua tete 5 nah dimulai pokoknya susi meto situasi keadaan ya karena memang pas tergasa payan madu ikima ibadah madu ibang kosong tu may alam sa inan kaya madu sulit tahu ya jadi yarte tu katongkonan tongan ya jadi kikua tabe para nani tondo ko tangadan nate pangaleon tabe toroko mesalialang diong ampa tuyu tang salat itu diong panito si disembang lang da asia yoka kikwa lari pamulai mo apa lame kasiban lame katabe pakan lako kita angga mairi tamana bunga anak kikwa tabe lako lomal abina bapak pastor tabe lako Walau awina to parenge ambe indok tondok to mak parenta sia tabe lapo pira-pira denominasi tu mak ajoren duka tabe lako to nolong samban ngende kaatuan sunga keluarga kikua ta si parapa apa ta si tanpa angga mairi tinga yo pokok ta pakana lako te mai baiti ta tampi ta kasirida tepi te kami numpan ape marana sudun tula diangkaran nante makaren to temo sia lako kita misum solanasang tu menjoren ya te sara katongkonan batu pari tiransang atau sementara di Balingkang dan nasang tu jakwal nalan jadi atau temote atun naki nama sambayang ya jadi tayak itulah mereka mereka di pojok ilu boko ya kelang itu lokasi dete ya bisa tempat orang satu tataatan itu kaleta atun naki te lah makure semangat ngomong itu sengaja di kaatuan sunga ya nah bungkan karak sementara dan langsung si taruna ibadah pimpin bapak pastor sola kandui apa ya ya si taruna kayak mangkedauki dan sang buku kada jumai tong parenta ini namanya sang buku dumukar sampai di kanda besar jumai keluarga tu mangka ditentukan nasi taruna to apa manen kiro lagi gua tarapak masalahna sengaja mi HP ta
bersemangat. Gadis Toraja Mengkalemo. Gadis Toraja Mengkalemo. Obuang Mamase, Kidung Harapan nomor 13. Amin.
sang lauran patiran sangka na inde nenek inde indo inde ame lan keluarga lampah rapuan inde suluk lan komongan salok Magdalena Ruse Solahan Bentinus Rante Bali sangka maalalan nada di mana tak mau tempo melambi nama karo itu temo sangka maalalan ani tapanata lan perayaan Ekaristi lan perayaan Ekaristi iya te tanana imin kamoya langan nolona puang madua umpalakuan ni Pak Pagari tumintu salah budanna te tahunna mas sola duai kumua anak Pak de Pagari puang madua tumintu lindo maling dapat salah budanna anai loran ni tama kadang tuan seruga dari mapakar ratu sola papatunganan yang kaluan patungan dan gue kematian Apa? Krono? Apa ya? Oh, abiong. Oke, yuk. Tepuk kali. Kuala pa kulang satu dulu. Halo guys. Makam masih basi deh. Makam masih basi. Makam. Semua apa pun. Karena setting tak siapa kan? Seperti kali baru kita tendok ya. Iya, dia bantu HP itu. Kira rusak mina tak puan sip dia tu. Bunda boleh cantik-cantik nanti ya. Budi-budi nih. Tapi kita kalau mudah kok. Hah? Kalau mudah. Iya. Berapa ya?
tumbar kante. Lepo ya bumbu mi. Lepo ya bumbu mi. Tak lagi kadang kan iki maaren cong kimelame dolan ha buat ya tu. Oh, ane tak chandra gitu lah. Dito ada orang ngok, ino minsan kanto kada keten na. Walay. Bada lindo tat dami-dami apa. Najo ya lu. Iya, oke. Yo, itu tangga ke talan itu. Oke. Dapat tuh kamu. Halo, kantin na. Terusan hidup itu. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudari terkasih, lihatlah betapa Bapa mengasihi kita sampai kita dinamakan anak-anak Allah. Dan kita sungguh benar anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudari terkasih, sekarang ini kita sudah anak-anak Allah. Bagaimana keadaan kita kelak belum dinyatakan. Akan tetapi kita tahu bila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tanding talingai siapa rinayang tepeng kamu yaku Tuhan kami opuan kamu otu bunturan nunggu kenarundungan ni penaan itu kasalan mindana lama patahan ia kumualang kaleni den pak pagarre anna mintu tahu mengkatutun lako kaleni
lang buang den kamakanan aran sia tantore umpapayang katilendokan ia kalena tula ulendokan Israel dia mai angganna kasalanna patungan kami opuang kamu motu bunturan nungku di puritu Kristu puang datu malak di salaku di puritu Kristu puang datu malak di salaku aku motu umpatuo sia umpamalimbang tomate ia tutuma patungan laku kaleku latuo moiraka anak katumotu sungana ibu ditu Kristo puang Loli. Loli. na runong kumikuang natua sulanasang. Ia mote tu Injil masalo na tonoran ni Yohanes. Den pisan atu maka dari tu buang Yesu laku to Yahudi tu umpatongan ni ya kemandai mi pentoi tu kadangku manerokomi anak gurungku tongan sia lami tandai tu kamanaparan na ia mau tu kamanaparan ia to tu la ules surang komi na kuami tinde tahu lako kami te tarukna kan Abraham siapa paki belai mengkaunan len lako misa duka tahu matumbai ammi kua ammi lesu na kuami Yesu me bali lako tinde tahu tongan na tongan ku kua mati minda-minda tu umpogau kasalan ia mo napo kaunan kasalan ia tu kaunan tae na tontong lan banua sae lakona sangalinna iari tu anak muane tu tontong lan sae lakona ia tu anak muane ules surang komi manero komi lesu tongan susi moto tu kadanna buang pak pudian lako buang Yesu sang siluran masolanasang lan kapatonganan kumua puang matua ambek ni pakabor lako panampa malak bikna lako kita torro tolino nalan kapatonganan disakbu ki anak na puang matua nakua Rasul Yohanes sumpe sabiani susi moto tudio na kita
anakna puang matua. Sang siluran masola nasang mendadi anakna puang matua, mendadi torroto mau pak kita. Kita akan menjadi ahli waris sebagai anak. Susidu kato tuto Israel. Napilei bangsa, napilei puang turunanna Abraham. Ia moto anna kapul anna bangga bahwa mereka keturunan Abraham, bapak orang beriman, dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan dibiarkan tetapi dicintai sebagaimana Abraham dicintai Allah. Susidu kato kita tolino biasa apa tu dipogau lako tomatuantah kita yakin duka kumua la dipogau duka susito lako kaleta ia ke diangga itu nenek todolota la mendadi torroto diangga duka ki susi duka bangsia teh paham kita bahwa kita adalah ahli waris dari Bapa kita. Karena itu kita yakin bahwa kita akan diselamatkan. Kita akan menjadi penghuni rumah Bapa. Apa tontong napa pekelalan Rasulu Yohanes tu yang nate mintu pak kaborokku totemo te anak naki puang matua apa tae panasombo lama tumbai dadinta undinna apataka nasai kumua iya kilipa sombomi undinna la susi duka moto tua aganta belanna latatiro susi tua aganna siamo den taun pokade kumua belanna digente miki anak na puang matua inan la salama miki ya. Yang penting kita percaya janji Tuhan bahwa kita akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Karena Ia mengasihi kita, maka Dia akan menyelamatkan kita. Tetapi jangan kita lupa pengajaran yang lain. Mindanna tu la susi aganna puang. Minda tu den kaparanuan lan ia te lako kalena ia mau umpe masoroi kalena susi Kristu masero. La masero piki susi Kristu masero anna di paum pasombo kita tukatuan malakdi
Susidu kato na di pamanasa lanai Injil nina belanna ia tu kalingkan lantelino di kuah kumua taek na sundun bang, taek na malolo bang, taek na malambuk bang. Ya morato mendadi ro tang masiro. Takananda itu kaleta tuyan nate. Ya moto na biasa bang na pokada tahu tiada gading yang tak letak. Kita harus sadar sekalipun kemudian kita disebut anak Allah, kita berharap bahwa nanti kita menjadi pewaris surga. Tetapi ada yang perlu, jangan sampai kita sebagai anak justru mendadi kaunan nakasaran. Kita akan menjadi hamba dosa. Bagaimana mungkin kita masih yakin, masih percaya diri bahwa kita adalah anak Allah, ketika dalam kenyataannya kita sebagai hamba dosa. Mendadi kaunanna kasalah. Ia moto tatontong mengkaola belanna di gua na kuah puang Yesu tongan na tongan kukua mati minda-minda tu umpo gau kasalan ia mo napo kaunan kasalan ia tu kaunan taek na tontong lan banua say lakona sangadinari iari tu anak muane tu tontong lan say lakona belan nama siro ya anak muane ia mau tu buang Yesus. Ia mau tu tak sudah laku buang Yesus. Belana ia tu lales surangki. Diomai kasalan ia mau tu buang Yesus. Ia tu anak muane ules surang komi. Mane rokomi lesu tongan sang siluran masalah nasang ia mau bantuanan nate antameng kaula laku puang Yesus susiduka inde indo siulu sola duai mengkaula laku puang Yesus belana tapatongan kumua ulen dui pak dioran masallo digentek miki anak na puang matua apa ya te kalingkan talan telino buda-buda tang palambita buda-buda tang ngupukta pempiran ki tobang tama kasalan ia moto tala sule lako puang Yesus renupa nales surangki Dio may kasalan iya to anta mentama banuanna ambil susidu kato tapanata TKP malaran masallo KP malaran tu na
patorron ki puang Yesu kape malaran na puang Yesu tuta panata belan na uran nuan ki kasalamaran ludio may puang Yesu ulen dui pemala iate puang Yesu pemalaran kalena umbengki kalena umbengki rarana anna dipasita pa kalena lamanta ia mote menda dikinallo katuan susidu katoman kanolai te Indo sia sulu ia moto nakapuaran nonta kumua lasule lakopuang matua belanna Yesu Karisto lan kalena tu lau rani dio mai kasalan anna minda di torroto masiro anna tama banuanna buang matua den nupa nada di susido. May kami tasak po matoto itu kapatonganan ule dui pas sambayangan sang 12 kada kapatonganan tapada-pada kupatongan tupuang matua ambe toma kuasa tung pada di langit nalino sa Yesu Kristu anak tunggana puanta tumangka ditamu belana katwasanna penamasallo ang ada di negara Maria mangkang para saya kama padiran tonda pak parentana kunjung silatu nadia tak nama tena di pelia tumentamu enam pak kampan ia tonalo pentalun tun silmelah na tomate kene melangan suruga unisung dio kanana buang matua ambe toma kuasa domelan sempares satu tuo setomate upatongan tu pena masallo gereja Katolik masallo kasturusan na to masallo kagarisan kasalan batuan sude batuan selakona ta mas sambayang parampoy tu pira-pira peng kamoyata o buang matua ambe mamase kisan kalongan ni kumwa iya kenen kamoyakan ni mati oloni mitanding talina tu peng kamoyaki ya marato o buang ang kisola inde mintu rapuna te taun mi mas sola duai Magdalena ruse sola Adventinus rante balik mas sambayang kubua o buang kedempi sakalangan tumakdin la upati kadangi tu kalingkana te taun mi Magdalena ruse sola Adventinus rante balik mentama banua matotongami malakukan ni o buang kuma ammi rampanan ni dio mayan na to miloran ni tama banuami siami bagi katuan merendeng na ponoi kamal abiran mi kipalaku o buang karima itu pas sambayangki o buang misan tu agan patangaran siapenaan na mintu rapunna te taumi Magdalena ruse sola Adventinus rante balik balanna kamatianna te taung pakaboro i siya taung kaboro i solanasangi pakatanay solanasangi o puang siya sa apo matoto i tu kapatongananna siya ranunna kumayan iya te taun ni Magdalena ruse sola Adventinus rante balik sule lako olomi kipalaku o puang karima itu pas sambayangki o puang tontong komi urinding palai tumintu to unala katanlan umpana atai te sara katongkonan temai toruan to parenge toruan ambe toruan Indo toruan to maaparenta sia toruan to maringan lentek sia lima kumua ana tontong lan kamasakean umpana atai tu pasanan situru kamasorokan penaa anna maadin maaling kamelo situru na aganna to maarapu ondong raka situru lalang pa porayami anna pala abi sangami na porongko i taumi
Kipalaku opuang, Tarima itu pasambayan ki. opuang, anta marampai tumintu tolarampo tongkon lante sara katongkonan yate. Anama adin tang tito dolentek, tang tioso kambutu, rampo tama teinan kamadusenan, umpapayan ni tu kasih ukuran, sia kamisaran lan parapuan, sia lante lepongan tondok, sia pasakke temintu apa natangke, sia napasorongan, umaan nama adin dipake untilak tikui tu diagana, ia motu kamatutoranna, sia kasih ukuran tete rara, tete buku, tete kasih turusan, sia tete kapatonganan, anna pemala abi sangami, sia angki perongkoi kami taumi, kipalaku opuang, Tarima itu pasambayan ki. opuang, ladi parut pate sara katongkonan, sia masiang allo, sia lako pakaburusan, batu kamian, kamasekan ni allo mamarang, angki madin umpasundun marampai te sara katongkonan, iate landa saya lako pakaburusan, batu kamian, kipalaku opuang, Tarima itu pasambayan ki. opuang, buah malapuna pasakemi lakoto ma'rapu, rampo na sorongan lante sara katongkonan, ladi bagi lakota ummi, situru ada, sipori padang, lan lepongan tondok yate, patudui tu taummi umpo sarai tu yan nato, kumaanna, popak lalan tongan ni, situru tu inang sipatokna sia napo penaninna situru yanna kumaanna yatu apa kianga sia malaabi dio bokokna ada ia to mai tontong ladito manda anna pomaupa itaumi la biraka na pomalaabi sangami kipalaku opuang. Tarima itu pasambayan ki. Kedempi pengkamoya lataranganan di te pengkamoya iate mai komi. Taparampo lako pembatua tasabu lampe nahanta pantan sinisata. Opuang ia moto tu pasambayangan pengkamoyaki mati olomi. Torro mamase komi untan di talingai siuli supalahi. Belan namin tu na toki parampom potete Yesu Kristu puang pelah baki. Tutu mak parenta sola kamu na pena masallo. Puang totemo sia tontong saya lakona. Amin. Kidung Harapan nomor 72 setelah lagu ini disambung kor stasi Tamuan. Lagu
jiwa umat-Mu yang hendak kami doakan hari ini. Sudilah ya Tuhan, membimbingnya ke dalam terang-Mu. Kurban dan pujian kami unjukkan padamu Tuhan. Terimalah jiwa umat-Mu yang hendak kami doakan hari ini. Sudilah bebaskan berkat kurban putramu Kristus. Kurban dan pujian kami unjukkan padamu Tuhan. Terimalah jiwa umat-Mu yang hendak kami doakan hari ini. Semoga jiwanya dapat masuk ke dalam surga. Kurban dan pujian kami unjukkan padamu Tuhan. Terimalah jiwa umat-Mu yang hendak kami doakan hari ini. Berdoa saudara-saudara sekalian supaya persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami persembahkan ke hadapan-Mu